Shibenta ban plelat ya ki kun samla ki berani ngasap ki benta beper na kaliang ketenat terekam jongka Nehru Yuva Kendra Sanggatan NYKS jongka distrik Riboy. Kalau penlong dek program kabelamang na ketenat Youth Affairs but Sports kabelatip kum ka Yuva Utsav ya kabela penlong Hussein Paul's High Secondary School Hanongpo. Ha kini ke program jongki samla lawan bani Shimbenta do ba Vincent H Pala UMP Shikalok Sabaha Kumukongsan. Ha ka jengiran rengkat uba Amiral Bon CM UMLA Kanongpo. Uba dirap sang Deputy Director ke NYKS nalor kiwe ki he bat ki dekot jong ke NYKS. Ha ba kerana kini kesngi uba Vincent H Pala ulapan pau ke jingkemen ban yo Shimbenta hakum kini ke program ban kentiu ke sab jongki kuon samla. Ban ailat ki kumno banang pentebit yala ke sab. Ha kino ki benta ki bagi don kena makalawe jongki kan long ke bapernai. Ulong bagani ke jok ke bamenta kala kam bah ha bayinu jor bat kipor ki belalet no habro ki liang. Ndrai kum ki samla kim dai banduk jengkermen. Ndrai ki dai banyai 3 minit bat ban penon kam hok ela kasap nang ban kiyo ha ke jing Ha gani ke program na kaliang ke NYKS kala penlong ya ki jing kop ki bakentup ya ke jing kop painting, poetry, ke mobile photography bat kiwe ki jing kop. Ha ke bagi nong job gini gijing yakop ginyolat bani Shimbenta ha ke kerdan state level jong ke NYKS ke ban Salong Shen ha ke nong ba Shilo. Ke kumbalong ha ka balang ni ha kaniam ni don lagi jong kijing amnor kijing kwa kumjur ko NYK ke government na kapor sa kapor kapelni kapel singaw yang kifin akan kerkom bengila bandon ke target hak kene kesnam NYK yang kene ka nalian ka Ministry of Sports and Youth Affairs kidon ka mang dan kidon ka pledge kisang tri bentar kebetulan kau kene ke target ba develop ya dari India. Ni yang di MLA nila man yakut man punya surau, punya school, punya bang di kibon di bentang bajukan kam John Kinom Song. Andre lagi Kinom Song. Kimdon ke jiat relang bat kasarkar lagi bat kepolisian ini hasno matau. Dayok kat bayo kamdon kata kiyo. Sebab ho akor borong kati tu play. Kata kada development kamu deh tang peniyo ekonomi skill leni tang ni poin kamu. Development ni PPG yang keleng. Development nak kayo kuat kali kawai. Development ke jingkiyo akan nyam tong kali kawai. Ke jingkiyo akan imlang salam kadai gawe kejingkio kapuli puti kadai gawe tamot gawe la bara ni im hakata ka system kelade lo punka culture kari jungi kan kio ki bobon ki tentang